akaicio riri hende ingira mone kuma ona ni oka na karara muci ni tondu magoma mangire mathuku biu kamuge karanda kwirite no onte ka therapy na ndurwaje ni kuri ndagitari uka muci ne mure no ne mundu kwamba kwira kona ndagitari uroka tondu ndagitari we ndo yo hanene ndoka konti ka therapy na guru na luka gendo ni amui ngagendo nyamukora ku ni amonete na akamenya ni ndagitari uka kwika ka kunjika therapy ni ndagitari mwega muno wa mona hau oyo yakira gai no igwike therapy cio i no ru therapy na mugundari irokanira tathia na horo mugunda horo mugunda tigana guo mugunda na kono ngwethe anza tia no horo mugunda akigo tia no horo mugunda na munene mukima nake wabisi nikarugano kariku kau we niki kurathi na mbere therapy na mugunda rokira atiri hana arokira horo mugunda hatire icio cia mugunda tio we cia mugunda hatire icio ciwe cia mugunda riu andu aya ari ni bata guthi kwario ria kuifu megukite mahurirwo muhuri tondu na megukite ginya marieri ti mami ugukite ika megukite marieri megukite marieri na nie ndacoka ndatumwo ni munene nginya gwake muci tondu he ciuria igiri kana ithatu tukwenda gutithirithia ati ni ma mugunda uyu ni wake uguo ni uthiite ginya muci mwanake uria wa hasifu cio niwe urari horo wake kanda we nurona kanda ikiraga kagoti kairu uguo muthaka kanda ngena nginya hakuhi ndonyi we urauga atia uciarokeirwo thina sarangai atanogete kanda yo nio ndirakwira no ndiraiguire ura niguo ndiramenya ote tondu nginya ni uri namba yake asa njira icio tuonanganaga riu no ikuigwire ndiraterithio asa tamaka tondu ariri nie mwanake ucio thiite nginya gwa cifu hakuhi ndithitange na ndimwire ni ngurara cero mwanake ucio ndathire gwa cifu ndia mukorire nie ngiciria niwe cifu kuingira ofisi uguo ri ndaiguire thakame ya mbururuka mwanake kwagira no amenya taka kahora githe nduga ni mwanake uria ukoragwo gwa cifu ni mwanake chocolate uguo muthaka ucio ndimuhoete nginya namba ya thimu nyumba kuo na mami aruga ndakuonete nyumba kuo koguo mami we no hinga halo my dear Eki kai wapaka wakia maitu kai wakia maka no akimaka la mutumia wa murugo ni munene kuhana tia mami maundu toi ndoe mutumia wa yuasani ni atwikire chief na sio chief tu senior chief oyo Matheto kama ke hakire na thina igira uni gitikirio muci kirio muci gitagwo nyina wa cifu Rumade munene wakwa ni uyu niwe ngukwiraga niwe kundumite njuke nguri uria ngukure no ndirakwirite arora mata mau ni egucaina na tondu riu munene wakwa eho ndingikiaria muno ri nie ndeke njoke kuria wabici karute kaundu wa ndutiri kamwira magamekite ati thank you ruti ni pati gukwira ase ona ndamba kunyitwo ni mucitu korona nie na thank you ni tondu no akiruta wira waku eterero hauja ohata kuigua kufukufu ndikana we ara haya asante sana haya take over madam nima ciana ciakwa mondekere ni mwanake ndio nike nehetwo gaine arandehagira ndio nike akinjikagirira kinyanga gwate mwendete ngimenya nangikira sinza niki tiga ari mutumia wakwa kiri ari ko ni mundu ngira ogithe ndugiakoretwo ucainite no ni goda mondekere ndekerai hau tini tafadhali hau wehe ndabata kumera maya cia kuma ura urathie na mbere tondu uru ari mama ari ngarurire ki ati ari mwamenya wathi wagithie uguo ka wathoinire uranaga urathi ro tau tondu ri okay mirema kwetwo imbe yakwa kwetwo tundugu ona tukirizo ni nducoka
Please pole nie tati. Pole. Taima. Pole diga. Ko kagendo ima wewe ukigere tuongeroe. Ate waini. Mathi uranywa kinya waini atia age. Ai mure ni andehera turanywa tukeranire. He, mathi ni ona tondu ndakiuga tigo kwagira gitio no ni ngugo u. Ni mathi ndukana ndare miaka ngiri. Ndukana ndare. Golden Dreams Land and Properties Limited. Buroti shia 50 by 100 ne 120,000. Quarter acre ne 200,000. Marihimaya ne hamwena title deed. Zimone 0718 004455. Mimi naitwa Gitonga Mukonji. 35 years, yes, ni mtu young lakini bado ni jamaa amejipanga. Mzee alikuwa dereva tu wa bus. Mimi ndio kijana ambayo watu wa Manyata waliona watanipea nafasi. Tumetoka constituency ile iko na the biggest population. Ukitaka vizuri kwa siasa usipotelee watu wako. Na ningetaka kuambia vijana wengi ujisukume, ujitume mpaka ile wakati maneno itaingiana. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Nazareth Hospital, Kiambu County. Marito makone Erin Njoroge, nursing officer in charge. Nazareth Hospital nituheanaga services cia urigitani wa mithemba mingi na imwe ciacio ni iria cibataraga arwaru makomete thiini wa thibitari. Twina medical ward iria admitaga atumia na athuri. Ni turi na palliative ward iria ikomaga arwaru aria already mena terminal illness na matingihota gutangikika mucii ni mokaga nigetha tukamahe utangiri na tukamaiga na njira iria yagirire. Thiini wa services ici ciothe NHIF card ni huthikaga igateithiriria arwaru ni makahota meet bills ciao. Nacio ciana iria iroka kliniki ino itu ni tumaheaga janjo cia kugiria mwana kunyitwo ni mirimu. Nazareth Hospital, we treat but God heals. Jitago Paul Waiganjo Rubrico Homes nitukinyete Nyandarua County Nyahurugwa Kongo kuria turakwenderia plot cia muigana wa 8 aneka na thogora wa 195 na deposit ni 50,000 only, balance ukareha na mieri 6. Oho no turi na cia 150 na deposit ukaiga 50,000, balance ukareha na mieri 6. Kwa uhoro makiria tucerere Jewel Complex kana utuhurire thimo namba 0721077077. Brico Homes Limited, a touch of fulfillment. Niĩ rĩu reke nĩngũkũhũrĩra thutha-inĩ. Kariki Thicu ndũgecirie nĩngũgũtiga na ihenya ũguo. Ndirakua ngoro. Utie muthako ungiraga ni. Coach, Kenya not playing in the Cup of World Football. Uko na maoni gani? Maoni yangu sina maoni kabisa. Because we have our own Team Naivas, kikombe kikwetu. Kila Mkenya ni mshindi. No mwaka tu make sure wabui ati mundu uria wingiriria haria oka auga ni nderehe ndi murwaru hana. No mwaka tu make sure ati maumirira maria matumirwo laboratory macoka mari make. Na ingi muno mamakaga ni kurigwo maumirira macio aheri ungijira atati makwa. The great Oasis Nanyuki. Mugunda uyu muraugurire nayo na turacokeria mwathani ngatho tondu riu
title nĩ ciumĩte. Nĩ tũthondekete mabara maya mothe tũgekĩra maramu, tũgekĩra marking fence nĩgetha nawe ũkĩgĩre kĩndũ mũciĩ wa Nanyuki. Nice and Lovely imetunza ngozi yetu for over 25 years. Sasa inatujali with the best of her jelly na the best of her cream. Sawa. Gundua jelly in cream ya kwanza duniani kutoka Nice and Lovely. Nyepesi kama cream na inalinda kama jelly. Nice and Lovely jelly in cream leaves no grease. Jaribu the best of her jelly na the best of her cream. Je, wewe ni msanii? Skiza na Citizen inakupa nafasi ya kujiandikisha nasi kwenye mtandao wa Skiza. Ukijiandikisha nasi unajipa nafasi ya kuwa msanii maarufu mwenye mapato ya juu na kufanya kazi na magwiji wa safu ya sanaa. Tuma jina lako kwa 20426 na tutawasiliana nawe. Kumbuka, kujiandikisha ni bure. Skiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. Mocio ni ndeketie kumenya ngire ni thina jarie ni thina niki muranagia na mami muthi hau ni ndimenyaga hindi ciothe no manegene ndakuroraga urandara cia muthuri ni uri ti undu kanende kana ngire ta makawa njogo rimwe wi mitugo miuru uguo ti niki muthuri ucio akwithita turite gitanda-ini me murwaru